Angibingelele kumkhanya ukuthi TV ngibingelelwa ukukhangelana kwaMhlongo enkandla eqhudini eshoba lenyathi usezakhele udumo ngegama lika DSD khona igama elisha lapha laloqoko bathi luphi asijabulele uyidlulela angibonge ithuba abantu umkhanya ukuthi TV ngibonge ithuba elikhulu igama lami uThokozani uMasokandlana ngumphesheya abanye bathi ngusomnandi ngusomlekela ngusomdelicious ngicela uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba ehisa igama lami nguVusi Mavuzana kwi channel ehamba phambili umkhanya ukuthi TV bafowethu inkulu indaba lapha nawe ngani zakwethu umthandeni mfoka amanqele lapha nawe ngani zakwethu usola iqeqebana labathize ke lapha nawe ngani zakwethu abathumela unto encane ukuthi akambize ezejimini ke lapha nawe ngani zakwethu kuze bamshuthe ke lapha naye afane nesithombe esitrendayo ke lapha esikakhuzane lapho khona adlala khona ibhola bamfanisa noChatho ke lapha lokhu umthandeni ukusho emva kokuthi unto encane emcele lapha ukuthi akeze ejimini lapha bezojima ufuna ukubona ikhokho selingcolile lapha bonakale ukuthi uyajima umthandeni mina ngiyafisa ukwazi uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakuPaul ubona ukuthi kuyiqiniso lokho kusolwa umthandeni ukuthi ngempela bafuna ukumshutha ke naye bese uyatrenda ke lapha ake sidibane kwi-comment section ngezovo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakuPaul ama umusha ngiyacetha wenza okulungile ucinze subscribe cinze nebell ukuze uzothola njalo ama notification mas poster ivideo nje sichannel hamba phambili umkhanya ukuthi sithi siyabonga abela kithi ngiyongena sengijujile kude kwela kithi ngiyongena sengijujile kude kwela kithi ngelanga lisheshe lashona shwele Nkosi welanga lisheshe